Ini ni imejifunza. Musesiani sililika mwendo wa saa 3 unaendelea kuthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo manyithie Mauvoo la twakumba ni cia kiwioni cha umuthi ni Faith MAKENZI wa Mutunga Sharon Dinda etwadurila Mauvoo kwanzia ya meko katombe kona kati wa Mauvoo la tumanengete uito kiwioni cha umuthi ala tukumbanesie ni vamwe na ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka wekithia kukwata mbau kwake kwa ngwatanio ya Azimio. Munini wa Governor Masako kukulia tongo ya Sakwe kutethia ni cia kukutana nanza. Raila kuleana na serikali Kalonzo Musyoka kwenda magavana ma Wiper mathukumi nayo ni nthini wa Kilungu ikumbi ya siasa. Na atongo ima uteti na alama makanisa kukulwa kukwata na kuthukuma mwenenthi. Vilingi wa Mauvoo. Musesi atuatia ni endini wa Facebook ni Mutongoi TV ni na udho changu manyithie. Ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni waikithia kukwata mbau kwake kwa ngwatanio ya Azimio nthini wa Mauvoo ala Kalonzo wanengane itina wa umbano wa mithenya ili Kalonzo ni waweta kana chama chake cha Wiper kinthini wa Azimio la umoja ila itongoiwe ni Raila Odinga ingine waweta kana serikali ni kutata kulelia ngaliko ya ulei kwa kutumia mali ya serikali kululute cha atongoi amwe kumasiamani sio na kukwata na serikali. Joseph Kitheka no kutubingu ya Vilingi wa Mauvoo. Chama cha Wiper kinthini vyo na ikiumbanitie kwende ukwatilila ndoto ya ngwatanio ya Azimio 1 Kenya nikenda kukomboa nthi hii ya Kenya. Uri uneni wa ndongo ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nola wanenania na andiki ma Mauvoo itina wa kuminukilia semina ya mithenya ili ya chama kile yatoiwe kwenda Ivasha kaundini ya Nakuru. Wangapi wanataka tukae kwa Azimio la umoja 1 Kenya? I want to see by a show of hands. Thank you. Ni wangapi wanataka to negotiate na Kenya kwanza? I'll put the question then. As many as the opinion that we remain solidly in Azimio la umoja 1 Kenya, say aye. As many as of the contrary opinion say nay. I hear none. That is the issue. I'm telling you, if you persist in that, my friends, you're going to be strong, very, very strong, and you be respected. Chama hiki kitadumu tena kwa kishindo hata zaidi katika muungano wetu wa Azimio la umoja 1 Kenya. In fact, it has come out very clearly that the decision to support Raila Odinga and Martha Karua was not my decision as a party leader. It was a decision of the party. Kalonzo ni wandi anauwetakana chama chake cha Wiper nikikwende na utwa isi ambuvano ile sithi itwe iwani ngwatanio hii ya Azimio siya kunenania na enenthi nikenda kutwa isi ya agenda ya ngwatanio hii. That we fully support the ongoing Azimio la umoja 1 Kenya People's Barazas. Number 3, that we will conduct a massive nationwide membership recruitment drive as a party. Kalonzo kavindani kuna watula mote serikali nundu wa kuende ya udho wa ambunge kumasiamani ingi nikenda kumina vinya ukava wa upinzani ahiweta kihima hii isa kwetikila nundu kuone kumina demokrasia ya nthi. In a shameless effort to legitimize their fraud, the executive has made many attempts to divide the Azimio la umoja 1 Kenya coalition. They have openly used public institutions and public resources to entice individual members, quote unquote, in the name of development, to break ranks with their political parties. They have systematically
try to erode all the gains of multi-party democracy and our Constitution 2010 and take this nation back to one-party state. We, the leaders of the Wiper Democratic Movement, want to emphasize that we will not allow this country to retrogress to the dark days of the one-party state. Kwanza, nawashukuru sana wana Wiper. Hakuna mmoja wao walialikwa kwenda Ikulu, hakuna alienda. Na wanasema sisi hatuna ubaya wowote, shida ni kwamba hatuwezi kukubali mambo ambayo yanafanyika kinyume na katiba, na wote kwa kauli moja wakasema hawaendi. Kama ni maendeleo watayapata huko kwa seneta, kwa governor junior na wenzake. Kalonzo Ingabidai kuna wavuthisi utongo wa serikali ya Ruto aiweta ta yake ngete ya Kenya vala kufikia yu ugweta Kenya davinye muno kwisela ngalama ya mikalile na uvungulu wa Mauvoo isiono imwe va Kenya. Fellow Kenyans, it is a well-known fact that this government has consistently lied to you and still continues to lie to you to date. Today, the Mamamboga cannot pay rent. The boda can barely fuel their motorbikes. Our farmers have maize rotting in silos. Yet this government is hell-bent on feeding Kenyans with GMOs. Kenyans are losing their lives to senseless violence, and the state of insecurity is alarming. Enough is enough. Ndongo hii ya Wiper ingine atume ofisa yu kuthuthia amemba mambunge sia county kana ma MCA kuthukuma na magavana mone kenda enendi maisiosio matethike. As a party, we have also resolved that our county assembly members should fully support our governors and work together as a team. Yes. We know, of course, there must be checks and balances. We are not oblivious to that fact. We want to applaud the arrangement under Southeastern Economic Bloc, SECEP. And even the speakers have formed themselves into that, and as well as a governors. Nuwa weta unakuitha koti munene utamanenga aki mende ya kwaza ni mawoni kumavalave koti wa mwenendi ulani wawe vinya vyo kikatiba nikenda umonie nzia. Our victory may have been stolen by the IEBC under the direction of Wafula Chebukati and in a compromised Supreme Court. But the real court, the People's Court, is yet to give its verdict. Joseph Kitheka kilivotea Vilingi Wa Mauvoo va Mutongoi TV. Kesho pia ni siku tukutane kwa maombi. Munini wa gavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi Kilonzo ni wakulia atongoi asa kwe kutethea nisia kukutana nanza aiweta kana we na gavana wavinya ndeti nimekwendea ukunikila ala avinyiye muno na kumanenga ala mena mamutha me mwanya utethio ingi ni wakulia enendi kuendea usuvia mawithululuko na kuendea kubanda mitisio nisionde kulunja mwenyao na kulunga waluku wanzebe ula ukusiwe isioni mbingi sailembeta ya ukamba anene achadhini cha udhaithi kanisani wa Katholiki wa Our Lady of Assumption ulawi kachangi kilombunge chayata balanake ndongo ya kauntini ya Masaku Joyce Kamene Kasimbi bikite chadhini kiu boni mutisiana ki wabika na atumba nisenge waino avikite chadhini ki cha misa kanisani wa Katholiki wa Katangi ulawi va kauntini ya Masaku munini wa gavana Francis Mwangangi na nandiki mamavono wetanano nginya tongo imakwatana Mauvoo kitana nanza kutethese kumanya ikiseliwa ndo lavinyi mevora mena mamutha me mwanya na langi mena thina kauta matena utonyo kwe mandhe liuye kuendea na ukusiwanza na munyao ningwendo kulia serikali nene muhamunon National Parliament, Senate and National Assembly na even county assemblies na executives from region yenye Okamba generally nondo kwena ukame utaonekana o yutambwe o focus nangewaya unenga to maito leu ando alam aku medi to maritaite ando alam maito mena mamutha mawonzi even windows ila economically challenged na siana sia skulu ando ingine maina leu Mwangangi wetakana edho atongoni ovikiana ukomelelia medho ni watonye kama undu takisoma makavikiana ukunika muno na ingi maundu mangi maki ukwati kukwama kuyene ndi kuidho matena ukwati na mandena usonzo mwaninza na dhina na kisoma ke kuathirika na even social status beginning kuathirika in one way or the other. Kwa the focus yo ile tembwa undo teko ukitana na mnao andu maito makwate kiwo andu maito makwate leu
no yethia nitwapamba naguo mpaka munya wonovituka Kitumi ni kiuni waendea na umuthino makulia enende kuvanda miti kwa utalo munene kumona na nza na munyao mwingi ula wisione sia ukamba wetakana ethiwa enende makethiwa na miaka na wendi wa vanda miti nivatonyeka munyao kaeka ukusiwa na unzeve kaliuka ingi na kusiwa kata evindani ya tene kwithiwa kutena miti isione mbingi sia ukamba otio bu upandeni wa munao ningu kulia ndo maitu mavanda miti kwa wingi serikali ila nene itu yatibanda miti bilioni 15 lakini ni ya ndo mavanda miti wazizia for example pala tuongamite ukabanda muombe ni ukuwete matunda na ni ukuwete muni ku ningukulia ndo maitu patoneka tibanda miti na tuibanda miti kwa wingi. In fact not 15 billion, but if we can surpass and do 3 times that, we can try to mitigate effects of climate change. Nake muimbe wa kaunti ya Masauka na ndongo yaka mwanu jisika meneka sembe ni wangala neto idhiwo ito aimatha enenthi makaunti ya Masauka na nukuendesa mulati wake onengane matangi okilelo ni chakuterese enenthi kuketha kiwe vindani ya mbua na wikireka na mena undu wa kwika kumaona kiukila makwata nangewa ya matangi ila twaisi etambe ya muradi wa matangi ne mwamwe manatukwate na neasio matangi toina amina project isu iti umerevive ingi kila kiho tunenga na matangi na subsidized prices nono serikali ndodhoya kila mundu etangi ende kila tanengwa twewa na waumia kedha ingili 20 ide tikambongelele 15 teka udhoe tangi kedha ya 5,000 liters na taikwete tangi kwaku bwana na Francis Mwangangi ni kana vena vata munene wa kutethese uketha kiwose ni wathi kukitana na nza na munyao na kana silikali nene ende na kosa matambia kuthese usi wathi ulawe kwa tuonu talo munene wa enendi mevo enendi kumailembetani ya ukamba na kuendelea ingi wavikia na uvingi wa masilanga kia wavukanyo usi ni wathi wavikia na udhewa kutethese enendi kukwata kiwu. Serikali ya county government ya Masako na national government na county sila inge kula usewathi weseleta nitende na ukwate ania na already national government musumbe wa Kenya no service commission for cleaning these Nairobi rivers, which includes mause amwe ala maetete kiwu usene wathi kwa nikindu kiende na ningwenda kwasia uzi la wambe othewa twa mino othesia nitimbwa ati kulia serikali nene na ndola ngitu tonote ya nese namo uzi wathi tete ovetie masilanga kiwuchuchu tete obe masilanga manene nikanando maitu mama sako matona imbwa na kiwu extra na kiwu kinge cha kuendea kukitana na ukame au iko kuendea ku increase food security. Mutongo TV kuma Katangi kaunti ya Masako nyeneta waboni mutesia Ebina yengwatanio ya Azimio itwaisi maandamano kuleana na utongoi wa serikali ya Kenya Kwanza. Ndongo ya Azimio Raila Odinga ni withitwe aiweta kana dautambwa utongoi wa William Ruto na no ibindani yu balanake dongo ya Wiper Kalonzo Musyoka unawetie kana magavana atatuma ukamba no mabukume na serikali ya Ruto. Kalonzo ingi no unawetie kana Raila ndako yewa kula ingi uni wona ni wa Kalonzo akakwatamba Raila Odinga ingi ibinda yaka na kuita kibila cha usumbi ingi na mwatongo ima Wiper nimewikite maiweta kana nonginya Kalonzo ediwa 11 usakwa nini munene ukite Benjamin Mwaka ni watumba nisia ingewa na nindini wa kilungu cha ikumbi ya siasa. Ngwatanio ya ule ya Azimio niambie kuvumbuta yulua muungamo na maoneni mayo makitanu kwenye usumba President William Ruto kwangaliko imwe ilame mikutanoni ya uteti wasi wa withitwe mukali kumuno kwenye serikali ya Kenya Kwanza. Naonyo kwa William Ruto, siku zako ni chache, sababu tunaambiwa siku za mwizi ni 40. Huwezi kuwa kwa serikali ambayo huwezi kulisha watu yake. Hawana namna. Watoto zaidi ya 300,000 ambao wangekuwa form 1 saa hii wako kwa shule. Bwana Ruto alipata kuna 5,500,000. Naona vizuri? Baba na Martha walipata 8,100,000.
asune mauneni ma anene ma siama hateona mo hanene ma county yani magavana methitwe kivalukanyo muno tuyambia vao kamba magavana ma county ni mekunie nzawa miateni olei na mevira kukwatiania na serikali. I listened to you yesterday on TV when you are talking about the fiber optic program which you have initiated, and I was very, very impressed. If that happens 2027, wale wengine watasema sisi tumeinua mkono. Nani ndina isi tunaiye mbaino tunatoa serikali. Tigo tunamenye tuleka na mangana tani nyakengi. Dr. Samuel Ruto is the President of the Republic of Kenya now. And we have to work with him. Ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka mathikoni hamwe kuya mboni kaunti ya Makueni nuwetie kana ndena wendio na umwe wa kumasia magavana ma kaunti sio kamba maitho kumana na President William Ruto ula kila chuma withitwe aimuvua muno mumbanoni sia kuliana na usumbu wake sia ulei. If it is governors conference, and I knew that Governor Abinya and Junior had to go because they hold the respective, but they have certain posts within the Council of Governors, and they had to be there. Naitwa ameita magavana no wakama vukumena serikali ile hivyo. Yongiribu kisairo. Ngalikoni ingi hateti kumelemetane ya Nyanza ngome ya uteti ya ndongo ya ODM Raila Odinga methitwe na uthatu mwingi. Kuma ayumbeke na makisioki manusani ya China President William Ruto siumwa ile mbetu State House. Bewa ndambo kai President William Ruto aikisumo mwai umamu vetu na adho kwa naisani magavana on the ma county siya Nyanza. Ndambo kai langu wa kuvikia umundi Raila utaiso mevuangwa. Ndambo kai isi ilikuwa wanene siwetwa inai siya maendeo ateo ni iya ayumbe Market State House ile tane mwende siya onambanini. Tumesema kama meshikwe na umalaya ya kisiasa waende. Siwaende. Tumesema ya badali tubaki wachache ambayo wako na msimamo kuliko kuwa na kikundi ambayo ni waoga wote na watu wa tumbo. You know, it's wrong to have a double speak. When the president went to Luo Nyanza, the people who are dancing and celebrating and calling all the praises to none other than William Samoei Ruto are ODM members. And they have taken goodies from this government. We are being told, oh, that was the visit to Luo Nyanza. Which visit is better than the other? If they are going to discipline those who went to State House, they should start with the governors of Luo Nyanza. If members of parliament cannot interact with the head of state because of their political affiliation, then it would be only fair that also the governors of the same political affiliation not to interact with the head of state. If this punishment is being laid out on Jubilee because they have met with the head of state, why is it okay for some leaders to meet with the head of state and others not to? Na indi unenanya munene ni kukonya kula siukite siya mwaka wangilile na miongwele na mwanza dheni wa azimio vainamba kumandikane sangwat nyoye kaungamia ukula ni siukite ni Raila kana ni Kalonzo Musyoka. Unenu wa Kalonzo iyo eku ya Kisumo ni umuwende kwa liulwa kwanzia kivadhukanyo. 2013 nimwambia ndugu Raila, aya kwa sababu tumeenda mahakamani wametuibia. Ngoja atukubaliani na waamuzi wa Supreme Court, lakini sisi tuna jukumu la kufuata hiyo sheria. 2017 wakarudi ile. Sasa lazima tuulizane. Yaani wakisikia Raila lazima wamuibie kura. Wangapi wanasema Raila hataibiwa kura tena na mambo yamefika mwisho? Mimi nikamwambia Raila, akaja kanambia ngoja sasa tupindue kidogo, tumuite ndada Martha Karua. Martha na Raila wakaibiwa tena.
ni kumbi ya siasa. Nilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumavaa musini lovi. Nye nitawa Benjamin na Mwaka. Vena bata wandongo isa milengo ili nene ya kiuteti wa Kenya President William Ruto wa Kenya Kwanza na Raila Odinga wa Azimio Oka kuya uteti maundu alama endese na kunenga ebuso kwa ukwati wa nthi ya Kenya kwamba kuboa kumana na gwe kwitha unakonikite ebinda ya maundu mauteti na ingi tina wa COVID-19. Uoni kwenana na amwe ma enende sub county ya Kibwezi county ya Makueni alama nena na Kamemeka Mutongoi TV maiweta mikutano ya kiuteti ila itwaiwe ni Azimio Oka na ila ya Kenya Kwanza ya makanisani ni kuendea kuwasya ukwati wa nthi ya Kenya kwa banene. Kennedy Mulinge ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Mutongoi wa Azimio Oka Raila Odinga na kambi yake maendese mikutano ya kiuteti sio ni kivathokonyosia vanthi ya Kenya na ota o President William Ruto ndino wa makomano kivathokonyola withito ivika maikanisa. Enenthi amatongoni speaker wa mbunge cia enenthi kaunti ya Makueni mutuku munao ni maweteta mbeite utumwa makuniana ni maviasala kwamba usone akelembe wa kwikia viasala sio vanthi ya Kenya ndo wa kukosa mwikio wa kila kitona kwikika siasa na maendeleo pamwe yetekelana pamwe isuka koleana na tunamine kuma katika kipinda ya corona yene vinatali kutungania maswani pamwe maondo alama tona tutsonja mbe tutona kwa ile ndi ito na titekela kana nyumbani no athelile na wathela Ruto ni natwikia president anle nozo vya serikali ona kima ngapa na mekwasia meothoko na musumbe kitumi chake ne kwithwa payondo kaunti ro thoko mabatena ila shia ya national government ila Raila uende na kumba na mikutano yake na Ruto nake aende na kumba na mikutano yake na ona kwithia Asia ni asiongozi cia makanisa ni mboya uendezi pupa tingwa mboya jende kila twailite ni kwithia tuine ni anikana ibinda yonde kwithia Raila no ni kwaja nde utambwa musumbi nake musumbi epo ande ya Kenya na yu andu ho nde baka manifesta ni makwatie kwikulia kiki ende ni chao na nicho kikukonenge ma opportunity wandwala maleana na maramia tuona mbandi ya Kenya munao haiweta usakwani ula ukito mwaka wa 2017 toivasa muno kwa ambisi uteti meitha nthatu tinosakwani ungi kutoewa vaya ndongo isi andeni kivathokonya kwithwa mustali ni wambe kuoteva mwendongo ile na kula ivyo vya kiteti la ambisi kwambata nikana kunenga ivuso kwa ukwati wa nthi ya Kenya kwamba kuvua kumana na ivinda uteti ya usakwani muvitu wa ingilile na miongoli na ile tuenda tuwe siongozi ile ni wakati wandu onde makanisa andu onde ala meno tuika wa kwithia matendea Kenya uni wake mama nde undume utengeanisha siongozi nikenda siongozi isi ukopikia kiwango cha kwithia matona kwikala nthi na kuendea na uthukuma nikenda mathukuma bandu bamwe nenda ni Rabi Musumbe William Samuel Ruto pati ngwandi jithi ya ajiende neza pate mwiwano wa upinzani na serikali na hethia nutona kupe Musumbi utona kuendesha uzino bungu na nutukenga kila kiende nikana oyuyu Raila katika mwakula uende no kwatia uende na kwa kana mbola kwa mbola na ukite kwithia wi muvyu muno na Ruto uende na kwithia wina mukutano na itinda wapa bagethia bena maandamano makananga uchumi nawe wetu ya no sovyo uchumi amuma enenthi ao ngimaoneka kukosoa tambia tongo ima upinzani la maende kwina mwali wa serikali maiweta kita kikuangaleka yo leiva nthi ya Kenya na kumimina vyo ni wakati wa serikali kumya mbesa yo ndani ni county katiba nike kuelezea neza wailita kwithia wina mbesa cia kusio thuguma wailita kwithia wina mbesa cia CNDF na ibinda yonde ona musumbe wa mwene mbali na kwithia newe musumbe wa nthi ya Kenya kwake bena mathina kwa huko ambeyo tukenga mwetu ya etwe thibalaze serikali tutugene tu thuguma nikenda tukwate maendeleo no bungu kila twailita ni kwithia tuinena nikana o yuyu nthi ya Kenya ndiende neza na economy yu yaendea na kuthio huko poko bikia kiwango andu mambe kwa manansa andu mambe kwithia maiba andu mawea manifestas mapingange mawea na Kenya iko kwithia na maandamano maingi muno na andu matiungama na maileana novo wamina na uenda usumbi huko kwa bikia kiwango kingi tutatona kwithia tutieleka kwa uni wakati wa andu meka lende maswani uni na uni wake withia we muzio Ken Mulinge Mutongoi TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni Musesi hatu amba kuthiuthi umoni wa ndatika nini thini wa Vilingi wa Mauvoo kathibasa nitosio ketheti
Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kove vangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa miongweli na 5 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa ngili 5. Nitusomedhasia makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingimbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wamwa iwambe ni uendehe. Duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu unike. Kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti muonza ile imwe 5 ile muonza noti kenda. Kana uthoke mutandao witu ulani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye imwe vena bata wa ndongo ilanza kwe undumwe na sia makanisa kukwatana nukana kuthukuma na kubikia mwenenthi kwanzia ila ya ilite u ni kwenana na mutabania wa kanisa wa Precious Saints Dominion Festus Malombe ula wikathibo ituicha uthiloni wasio kauntini ya Kitui bala wanena itina wachadicha utheithi kanisa ni usu na bala wathingilela ngwatanio ya kanisa na utongo wa serikali ikai kithia uthukumi mwailu kwa mwenenthi Onesimus Chalo na watumba ni siaingewa. Mutavanya Festus Malombe niwaweta kana vena vatoa serikali kwisila ndongo ili na nyuviwa kuthukuma na ndongo isia makanisa no kana kwikithia mwenenthi niwavikiwene maendeo undu vailite. Festus anena kina andikima movoti na wachadhe chodha ithi kanisa uwa Precious Saints Dominion Church kathivolo kitu icha uthiloni wa sua va kauntini ya Kitui muthnyani wa umunthi. Ibinda yitwi ningwenda kuria muno atongoi asakue maiwango sieke vathukanio mema serikali kana opposition withie ni mathukuma me vamwe nundu wa oyu ni ibinda ya kuthukuma mwene nthi ni tuna thiwa ne ibinda ya andu kwite ibila sieke vathukania ya siasa na yu ibinda yi nendo kuria kwa nda ya muno maandiko me asia bala ve na umwe ngaine we ya wathimo ona thayu tathela na kou ila atongo imathukuma imwe ni uneko munene kwa mwene nthi ala tuutavyo bona ala tuutethia wia wa Ngai vamwe wau kumathukuma withia nundu ucio muno atongo imaitume vamwe. Ona wiyovo Festus nwavikiana kukulia serikali makundi matema ki serikali andu mangoyo londo mwana kanisa kutethesia manywala matanavikia na kuthima skulu nondu wa kukosa visa iweta kita chodho thetwe ni kwambata kwangala masia mikalile kati wa maumu angi. Kwina ciana mbingi itanamba kukwata mwana wako ima skulu nundu wa ibindela yiko ya kwithia twina kwithwa na kwina umu wa mbesa tumio COVID-19 na biashara mbingi bado siende andu ingi bado nimeungangana na nundu wa ila yiko pesa anaitanesa ku skulu imwe ni mulikitwe no isese sieke bathukani lakini bado twina ciana itana skulu nengukulia ene nthima wendi museo mashirika maki mwene NGOs
na serikali na iwango sike bathokanio ona makanisa kula tutabanio bo ethia kwina ciana ciku na izi namba uthi skulu tutethia nisi na tuchunga mabamwe nikana withie ciana ini twainenge future na twenenge future. Okavindani kau no akulia serikali nene ya kaunti kukwatana kwikithia ni athini kyo vungulu amwe kisioni kicha Kathivo no la wendena kwikinyia muno kisio kitu cha Kathivo location kombu location twina vata na twina thina munene wa insecurity mwaine wambe tamatuku kenda kanisa wongo tabanya ni twabithukiwe na ningi nini aingi ni makwatio bo usu kwisela isese la cia mulikile ondusu na etina wakothi wane twethio no andu ma around na andu ma okukubo baba kube na gendo tune chende yana cheka thia muno nundu ondwani ni kuna ni kuwete tuna ni twisikana po mwaitu unethiwe muwa obakubi na balabala okatukani na no andu ni wa location na kiu ni kuonania kana kutwe kwa ne Mungu ni kwende na kwinzilila muno ba na ni tukwenda kukudia ni ngwenda kukudia muno ala majirika ala ma security mwene ndi tukwatane tuthukume bamwe ni kana tu eliminate na tukola na patona ka tukibetanga piu siko cia muthembo cia insecurity vena vata wandongo nyuve na ileta nyuve kuthukumana kanisa no kada kufikisia maendeleo kwi mwene nthi dilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kanisani wa Precious Dominion ula wi Kathivo Kitui cha utheloni wa Swava kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Asei ala ciana cio itana atwa wa kilasini cha form 1 ni makulwa matwa ciana isu masukuluni uni kwianana na Shedrack Wambua ula ni chief wa Waita location mwingi ya kati ayasia ena Mauvoo kana kwina asei matanamba utwa ciana masukuluni kisioni kiu okabinda nikau mwene kibila wangwatanio ya maendeleo ya wanawake Matungulu kauntini ya Masaku Victoria ndenya ni wenda serikali itethia kukutana na ndawa cia kumila kwa amuika ndenya eweta kana kwi aingima nendi meditwe maitula miao na kuthosia ndawa cia kumila kwa amuika sivo ciana cia masukulu. Lina Musangi na mwandiki wetu wa Mauvoo Anaanza ofisi wake Kivu uoni wa matavia sei ama ciana cia junior secondary vamwe na alama ciana cia form 1 kana na itino wa kwithende kumbiletu ni maumo maingi mafikie kunenania na alimu ni kenda ciana cikale skulu na kusoma kithitoni kia kuyanisia mwoloto wa serikali wa 100% transition. Nienda kumio kulio kwa anduma Waita location. Sasa si alama na ina sana sinekie grade 6 na alama na ikie standard 8. Nina report kana aingi mena atwa sana sio school. Na tuekulia sana itwa wa school. Irrespective na maumala mego. Nini siku mauma mego lakini na baiki niki kijustify mwana ale ko school. Na amani ngua my claim mwana ndena uniform. Lakini enda wa kwa na mwalimu mwana yakale skulu onadhana ni ndena uniform ayisa mwimanza mwibangire mpango ndo peudi na inge ngumi okuni okulio kwa alimu ma principals na alimu alange ni medukeze musei pai mundo tezema umala meko nikana withe edani tabazaris kwesa koka na mamni na mautedi alange meoneka ni sana nsekala skulu nikana withe pai mwana ono ni bailete mundu kwethukezwa ula nola nake uni wina commitment na nesi makeanisa kunganekana mwane kivilo wangwatani wa maendeleo ya wanawake Matungulu kauntini ya Masaku ni wenda serikali itethea kukitana ndawa cia kumila kati wa muika valao ingi wakulia sema vikia kuwa yange wanasiana sio kithitoni kia kwa ilangia mituo na mikalele ya siana ii nyeta ni musei wa mundu muka ningwenda okulia asiai tenge wanasiana sito na nisaani iwaniki ningona watembea ku masoko yithia mbaki ino ya unyana majuu ya unyana kanywa yitewa ni kulia niki serikali wito wa county government na serikali wa national government niki pangi utewa ku ma streetini kulia serikali wito wa national na wa county government mbaki isi utewa ku streetini pangi ona mikuka ona mila ni sindu cia ulevya na wana kana kaya sindu isu kaile ati skulu ya skulu kwani ngokulia serikali ikudikile sindu isu. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Lina Musangi.
Vilingi ndio nyonekana mwandikitu wa Mauvoo Caleb Chalo wa mutungano wa sokoni wa wote na tusese mathoa masindu kibakani sokoni usu. Kavindani ka muvea wa kulunga thoa mauta ma petroli va Kenya kana EPRA uwekithisia kana vai kuongeleka kana kuoleka kwa veyusu thoa maliu na sindu kauta cia kimusingi tunetha na uvindu kumunene tukisisia mbambe umbembe kunia ya kilo yana niende na kuthoa kati wa vei wa silingi 6,600 na 500 mboso ya nyayo kunia ya kilo yana ikithoa kati wa silingi 13 na 15 kathi kana koka kithoa kati wa silingi 16 na 18 kwe kunia ya kilo yana mbamboka enyanya kilo ne silingi 80 kitungu ne silingi 70 ilu ikithi kwa vei wa silingi 80 tho wa mutundukane ndunonekana kuthea ateo gas mutungi wa kilo 6 wende na kuthoa kwa vei wa silingi 1.8 na uo mutungi wa kilo 13 ukithi kati wa vei wa silingi 2.9 na silingi 3 chuma niki utongoi wa wote kana municipal no twaisione na nyana atandithia mwana enenthi na kuelesea vata wa municipal kana musuva na undu kwitha nduthukuma na kilo kwitha ndu twaizia ndini wa masoko na vala munini wa manager wa musuva wa wote mwaniki mwololo wendi atandithia na ene iwanza maikiria kana ne maiva koti ula mavaniwe kwa usio unit wa area bao bilo ni benda cho ilaitwa public toilet na maundu acio mutwendeye kwika ndini wa soko cionthe nikana kila soko withia tuna mapping ya ni chaukikwa soko ucio kethia uteka biashara kabalanga kundu meka uyu tuikabula twamina ni tuitha tuikomana na baraza ingi cia ene ndio na ku ila kwa mathiko no tukoka ndu mathiko makomana cia ndu cia dio cia ndeo na cia ingi mbingi ila cia isioni cia municipality tukasomeria andu within MS municipality ndini wo na mendini wayo na bata wayo ni mwauko. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi ndono Mavao wote kaunti ya Makueni. Naindi musiaisia nekangu tungie mupea nundu wa kuendania na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo nundu boni boto kwikia ngithilo muthenyani wa umunthe kiutungia mbe mwanya nundu wa kuendania na itu mwe mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo me wandiki maitu ma Mauvoo na Sharon Dinda nundu utwalilila Mauvoo kwanzia ya meko yu nitia mokoni make Erastus Nzomo nthini wa kilungu cha ikumbi ya siasa nyeni Tofith MAKENZI wa mutunga ni kuendea chumwa cha ilite na kiwiyo cha ilutiwa nesa.